mashyamba y'inzitane atwikiriwe n'ibitare, mu butayu bw'amayaga no mu misozi y'ibyatsi birebire, mu buhumbikiro bw'inyamaswa, urusobe rw'ibimera n'uruhurirane rw'amajwi y'urusobe rw'ibinyabuzima. Aha niho haba inyamaswa iteye ubwoba ariko iniganje mu bwiza, ikinyabuzima cyigenga kandi gifite ubushobozi buhambaye. Inyamaswa itinyitse, nziza kandi ifite ubuhanga budasanzwe mu gucunga umutekano w'ubuzima bwawo. Imwe mu nyamaswa zifite ubushobozi bwo kuba ahantu hose. Panthera pallidus, the leopard, ingwe, inyamaswa ya mbere mu gutega ambushi, umuhigi w'ikirenga ushobora kwirwanaho wenyine kandi ubasha guhangana n'ibigeragezo byose bije. Ariko se ni gute ngo itandukanye n'izindi nyamaswa bifatanyije ubuzima bwo guhiga nk'intare, igisamagwe n'izindi? Ni ubuhe buzima ingwe zibamo? Ni gute yisanze ariyo mpigi ya mbere ku isi? Ndabasuhuje, nyita Jean Marikovu. Iki ni ikiganiro ubuzima bw'ishyamba. Reba ko wakoze subscribe ubundi twinjirane mu mashyamba y'inzitane.